Kipo sebalai japo no badaya Widyalaya Shalom. Kata kebakadu pan apply kano ka arpu pratrik pan basau arajar arpusan. Kikerteng jong kipo sebalai kalong kabaningkong kadai ka postgraduate teachers PGT kabar kadai train graduate teachers TGT ban kabalai kadai ka staff nurse. Kini kipos kita jong ka contractual basis. Ki interest candidate pan tip company Leisha ka Meghalaya portal klik ya ka Novadia Widyalaya Shillong recruitment 25 PGT TGT and staff nurse. Desa check ya ki detail berok hajak tu lada pilong eligible tes apply ya ki post ki ba pikwa pan